Nukhungo sugyani bagoi phatar hastio malkhung chaloknani thangjak tako khadul Tripura. Asomsa malkhung bai malkhung thutai jagoi yathui kongnui bai thangka bekereng. Yathui ni bekereng bai mani bai tini tako khadul Tripura. Jagani basa maya jaga gono lokoloi tongjaknani nangkha. Oboni bagoi hasteni khaganang maya ganang lukurokno nukhungni borok je mansak chubanani bagoi koijaka jate ani saino borok haike gam kurungkhe nainani muchugo. Oboni bagoi hasteni khaganang maya ganang lukurok no kya ano 1 taka phari 2 taka phari obo haikhe chubabaigadi nongni chubachu nangoi tongkha ani chalano gam khe basai ronani bagoi. Obo haikhe nog nukhungni borok tini sakbai thangno camera bwskango nugjagoi tako khadul Tripurani nukhungni borok nukhungni lokhi koikha hasteni khaganang maya ganang lukurokno ani basaino kya chubachu khaibai di hinui nainai di Subalai TV ni mangpili o. Anisala buli Tripura Guwahati to Agartala gari chalok mani naingari abo accident hoka Putumoni para Nortu Masara oboni bagoi ang khaganang Tripura sarungkhani chubachu sano